Sacha kaunti ya Meru twerekera Monga kaunti Muturira ni kaunti ya Tharaka Nithi ni ara mujumbe wa gĩcigo bunge kia Marakare Kimbiuki nethirĩtwo akĩarĩria mantu kathumba jegie ndionga ya Rais William Ruto ĩrerĩgĩrĩire kwambĩrĩria kagita konthe rũtere rwa Mount Kenya. Kũringana na Mbiuki augĩte bo atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi bagwatanĩrĩte na kuga atĩ batithirwo bakĩgwata ũgeni Rais William Ruto kwethirwo miradi ĩrĩa ĩthirĩtwo ĩremwo gwĩta na mbere ndene kaunti ici itithirwo ĩkĩthirĩkĩrĩirwo nĩ thirikari nene nkũrũki Kareke Mbiuki na ugĩte bo barĩa atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi bagatigĩra akĩremba kũgwata ũgeni Rais William Ruto kwethirwo thirikari ĩkonania wĩru bo gwĩtithia na mbere na nkũrũki kũthirĩkĩria miradi yonthe ĩrĩa ĩkũbatara na ĩrĩa ĩkethirwa ĩgĩkonia kũguna akariba kaunti ici ya Tharaka Nithi. Mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Marakare Kimbiuki augĩte kĩrĩndionga ya Rais William Ruto ĩrakwĩrĩgĩrwo kũriũnga ndeni ya Mount Kenya kwambĩrĩria kiumia gĩkĩ atiumba gũkinya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no ntũbota atongoria ba kaunti ĩno ibaragwatanĩre na kuga Rais William Ruto atikinya ndeni ya kaunti ĩno mbere ya thirikari yake ĩrĩkia kũrũtha miradi ĩrĩa ĩkwamĩte no ntwana yakaya kũnenganĩra ngono cia Kamankura rĩu abangĩte kũja kuma kiumia gĩkĩ akerwo Mount Kenya. Lakini tuamwira tiyo na Tharaka Nithi County weja eje kanya kidogo tuambe tuone action then ukineja nuntu liwo no keja ukeja gutwa tukeja tukwewa ngono ja Kamankula ni contractor ambe asoke arute ngugi no kidogo kuma ukeja ukukirito kiona gakinyitie ku tuko pamoja. Kareke akiuga bathũkĩtie tagaria rĩrĩ nontu kaunti ya Tharaka Nithi yĩna thĩna nene ya wagi wa barabara na kwoguo bota atongoria ba kaunti ĩno batiĩtĩgĩria Rais William Ruto aringatie acha na barabara ino kaĩrĩ. Unakula tu ina changamoto kwa sababu kuna pande nyingine kama ya barabara ambayo tuko na changamoto kubwa. Mulungu watu yaga wa ama atireka tusokerwa nendao. Bwana Yesu asifiwe. Atireka ndekale kwa Mbiuki nsokerwa nendao. Atireka our former senator and the current president, deputy president Professor Kithure Kindiki asokerwa nendao. Atitekeria William Ruto aja kulomba kula huko kaira kiuga tumudule atitwakerite barabara. Niko pamoja. Na nitakwenda kuga tumetenga ama kitu kama hiyo pesa iko na tumekubaliana. Na for the first time unaenda ile president Merogu ni kuona nkuona numbers. Na still Professor Kithure Kindiki no deputy president yale au akiuga ende na wĩtĩkia atĩ thirikari ĩkarĩkia kũrũtha miradi ĩno no ntunarakani methani ya kuga maendeleo no na barabara cionthe iraikwamĩte ndeni ya kaunti ĩno ikĩgairwo mbeca cia gũcirĩkĩria kĩrĩ supplementary budget. Na mimi niko na imani 100% for the first time kwa sababu nimeketi pahali ili mali inagawanywa for the first time. Lakini saa hii ile vile tumepanga kupitia kwa hii supplementary hii tumemaliza juzi last week ni ndeni babu ndebe na pending bills babu ndebe na malandu ngugi ya kuamire tachogoria weru walipo hiyo ndeni yao ukaweka pesa kando ya kulipa hiyo ndeni yao na twacoka twabekira pesa jingi ya kubulia certificate iwe ngimwe bakalura yenda contractor amenya nkuri wa malandu na kwina mpesa still ya kumulia ngugi leu ambilia ngugi ile kazi nyingine atafanya. Arĩtie boboka gita karakũrĩkĩrĩ ndionga ya maendeleo ntereche Gĩtombani Wandia Chogoria ararugũrire laboratory ya Gĩtare Comprehensive School amwe na kũnengera gĩkundi gĩa Gĩtombani welfare tent chĩrĩ cia itegana rĩmwe tenti o imwe aba AIG ile akomurikia 250 irengi 50 kwoguo ngũgũra tent iujiri ya antu igana worth 100,000 Kenya shillings. Gitare Comprehensive School laboratory was funded by NGCDF Malak constituency in the financial year 23-24 and commissioned by the Honorable Kareke Mbiuki CDS MP Malak constituency on Monday 17th March 2020. Kiripotera Meru TV kuma Gĩtombani Mbita Mũrĩmi wa Mbogo.